U posljednje vrijeme često primam upite isplati li se kupiti početnu Mazdu CX-30. Sjećate se, kompaktni SUV predstavljen u rujnu prošle godine. Stigao je na hrvatsko tržište, a početna motorizacija za razliku od konkurencije je dvolitreni klasični atmosferac. Oznaka je G122, što će reći da ima 122 konjske snage. Čini vam se premalo? Pa moram priznati da sam i ja u startu bila dosta skeptična. Zato danas ovom pričom odgovaram na sve upite. Je li to dovoljno snage i koliko realno ovaj auto troši? Dizajnom Mazda CX-30 sugerira dinamiku, pa je svakako ideja kupaca kupiti nekakvu moćnu motorizaciju. I tu možda ostanu zbunjeni sa ponudom koju Mazda nudi, ali tako je to kod japanskih proizvođača. Ono što vidite, to ćete i dobiti. Naravno da i oni moraju poštivati sve ove ekološke norme i standarde i boriti se za svaki gram CO2 manje, međutim Mazda ima taj potpuno drugačiji pristup. Dok svi imaju te motore malog obujma, turbake, Mazda je zadržala ovaj dvolitreni atmosferski motor. Doduše dotjerala ga je do savršenstva sa posebnim procesima ubrizgavanja goriva i sa visokim kompresijskim odnosima. To već znate čitavu tu priču. I sada ovdje imamo tih 122 konja, 213 Nm koji nisu u funkciji performansi, već su u funkciji ekonomičnosti. Onog časa kada se pomirite sa tim, onda ćete početi na drugačiji način gledati i vožnju s ovim motorom i onda ćete možda i shvatiti što su zapravo japanski inženjeri htjeli postići i vama omogućiti. Toliko smo se navikli na ove male turbake pa i dizelske motore da nam je sve čudno kad sjednemo u ovako nešto. Snaga u ovom autu, iako se čini niska, zapravo nije, jer ne postoji neki obiteljski ili poslovni zadatak namijenjen ovom automobilu gdje bismo mogli reći to nećemo moći jer nemamo dovoljno snage. Upravo suprotno. Evo što se zapravo događa recimo u vožnji. Ovdje imamo kombinaciju sa ručnim mjenjačem sa 6 brzina. Sada klizim po nekoj sporednoj cesti, ali recimo na autocesti možete kao prosjek putne brzine imati 150-160 km/h. Ako odlazite na put nakrcani, dakle putnicima i prtljagom, ovaj dvolitreni benzinac će puno brže odoljevati izazovima uzbrdica i slično nego oni mali turbaci. Također, kretanja u gradskoj vožnji su glatka i tečna, što je stvarno odlično jer je vrlo iritantno kad one male turbake morate žešće pritisnuti pa onda on jedva krene ili poskoči pak s druge strane. To se sa ovakvim velikim motorom ne događa. Također na putovanju buka je vrlo niska, okretaji su također nisko, na primjer kad se vozite po autocesti i sve to skupa dovodi nas do zaključka da će ovaj motor biti sasvim dostatan za finu, onako umjerenu vožnju kada ne očekujete sport. Jednom kada shvatite koji stil vožnje je najbolji za ovaj motor, pomirit ćete se i sa tim da baš i nema nekih sportskih pretenzija. Ipak, ako vam zatreba u nekom trenutku puno više snage, onda možete napraviti sljedeće: prešaltati pa i do 2 niže, stisnuti ga do kraja recimo i onda CX-30 pokazuje svoje zube. Naravno, takva vožnja do crvenog dana se ne prakticira i ne preporučuje, ali dobro je znati da imate i tu rezervu. Opći dojam bez senzacije, ali korektno. Koliko realno troši? Zagrebačka gradska gužva, računajte da će biti i do 9 litara, ali jako sve ovisi gdje se vozite i kako se vozite, jer pak na magistralnoj cesti možete potrošiti i ispod 6. Dakle, 7,5 litara, tu smo negdje. Ovo je po nama ipak optimalna motorizacija za one koji ne kupuju auto radi jurnjave, nego radi optimalnog korištenja u 90% situacija. Kao početna motorizacija nije loš, stoji 188.000 kuna, ako hoćete malo bolju opremu ode to i preko 210.000 kuna. Da li preporučujemo? Definitivno da.